وها كرنا فلان کس کشتنا نظام چکرنا تشتی که طایب اردوغان ده هل بجارتنین ده 2017 دا ببرن 2019 دا آخری والتلفزيون آخری دوزگر رابا بنا همی نویس هدو کر وک ایدانامه یعنی کر صدما دوزه و اف دوز ده 2021 هاتا وکرن یعنی پشتی که هاتن گرتن 5 سال شده دوز هات وکرن دوز چیه؟ دوز دما که 2014 دا داعش ریش کوبانه ذکر و دمه دایم زانم که لباکور جی سرالدان گلک مزن هاتن فکرن دست بکرن دیسا لسر سینور پرسوس و کوبانه یعنی لسر سینور باکور و روجاوا به هزاران انسان نوبت گرتن و یعنی او به واجد بیرما همیه پنج شش پنج و شش ماه جوت ماه 2014 دا ایدیل کوبانه روش پر خطر بو و دمه هدف به حکومت را سرک وزیر و دمه احمد طالوت اغلو را دیساب سرک یعنی رایدارین دولت را هفدیتن دکرن که ترکیه یعنی رنده داعشه و جبوکو علیکاری بچه جبو کوبانه دولت ترک نبه آستنگ یعنی علیکاری ندخواستن تنه دیگوتن نبن آستنگ برای انسان بچنوی داره یعنی برای کوبانه برای پاراستن لی پشتر دمیرتاش دادگاه داشتی ویاگوت یعنی تنه روژا 5 جوتمه دنبرا دولت و هدف دا 4-5 جارا به تلفن هفدیتن هاتن کرن لی تا انجام نهاد گرتن جبر که تا انجام نهاد گرتن و کوبانه روش خطر بو رببریا هدف اورو جوینه دا بو و هدف 5 جوتمه 2014 به توییته که بانکر گرگ و ام بانک لگره خود کن جبو که الکوبانه روش خطره جبو پرستنا کوبانه دا کفن کولانا و پشتگیری بدن کسی کن حال کولانا نه و همان روزه شو ایمر علیه بر برای گله کرد برز عبدالله جلال جه هفدیتم بگاتو برز جلالش گفت ام بانک دکنش بو کوبانه بانک سفربریه دکن لکدره دسته که چته برابکش بو کوبانه و تیت بیرامه هزار انسان برای خودان کوبانه و سینو راکرنو و دوترا روزه شش جوتمه تایپ اردوغان شو انتابه دیلو که لوی داره آخری و گو درباره کوبانه ده یعنی بحثا کرده کرد گو درباره کوبانه ده اونو هات بیشن فلان بفهم گولی کوبانه وای کت های بکوه یعنی البرکت نیگو پشتی وی داخویانیه وی کرد و باجارین ترکیه یعنی هزاران ترکی بگومان پر daha زیادتر عاجز بون شو وجه روش گرانن هبو یعنی کوبانه به ساعت دقیق وچه شرط هاتن و سرندانا که هاتو بود دست بکرن تایبت پشتی بانگا برزو جالان آ سفربریه بانگا HDP و اف داخویانی اردوغان جی ایدی و ساکر که کس ملاخو نما و هر کس داکت کولانا لباکوری کردستان لگلک باجاران دولت نما یعنی دولت کت اول خو مالین خو و دولت شکر همو اف آلیگر مالیکوم مومی آلیگرین داعش حزب الله هدا پاره yani en devleti veşari yani endamin devleti veşari kir de meriyete utnava dur rojada ser rojada penci çar kes hatın qatl kirin ev penci çar kes çulu hat juan HDP'yi bun yani endamu aligiren HDP ekuş bu barkadana kobane da katılım kolana u hat dudu polis چهار-پنج کسی هودا پاره حزب کنتر جوان بون اینجا رابون ویانا همی کرسیه دمیر تاش و حوالی بودن 5-4 کس اتنا کشتن برپرسیار هون دبی 6-7 جوت مهدا کل باکور وک برخدان هری مثلا یا سال داویت بناف کرن و دمه پشتی 8 ماه ایدی روش کنترل درکت و دولت جدن هر که دولتش کنترل ونداکر دیسا چون ایمرالیه و داره برزو جلان بانک یعنی گوتن یعنی امی آلیکاری بیتن کوبانه ام پیشی آلیکاری نبن آستنگ ام نهرن داعشی ایرج بکن تانه ویجی بانک بکن جبو که اف سرندان بسکنن
Rebere gelek Kürt Brez Abdullah Öcalan jî serveye ki peyamek Kürt şanç HDP ra birya devleti. û devletê ev peyam hema nîvê şevê giyand Amedê Selahattin Demirtaş û roja nehê cotmehê Selahattin Demirtaşî li Amedê ev civînek çêkir civîna çapemeniyê got ji Brez û Calan peyamek wa hatê rewş kontrolê dertê Brez û Calan divê ji bo ku însanên me sivîl tên qetil kirin rewş kontrolê nê derketin van çalakiyê hatine destpêkirin rawestin lê ji bo berxwedana Kobanê tekoşîna xwe dewam bikin û ji bo ku Kobanê were parastin çi pêwîst e bikin. Yani peyamek bi vî rengî ser vê yekî hinkî rewş aram bû lê dîsa jî kuştû birîndarbûn çêbûn êriş çêbûn. Înca dewleta Tirkiye niha piştî ku yani ev bûyerekan behs kirin di 2014 di 2015 da jî tê bîra me hetanî hilbijart beriya hilbijartinê hevdîtinê hebûn piştî hilbijartinê heftê Hezîranê piştre ji ber ku HDP ket meclîsê û AKP nikar bû vê hikûmet rewş guherî pêvajodan sekinandin di 2016 da HDP'yî hatin girtin di 2021 da ev doz hat vekirin. Înca dozar li ser çi didin parastin niha Tayyip Erdoğan her tim digot ev Demirtaş û hevalên xwe pêncî û çar kes dank kuştin em ê hesar ji wan bipirsin. Niha dadgehê biryar da ku dibe ti eleqa Demirtaş û hevalên wî yani ev kesên ku niha girtîne ti eleqa wan bi kuştina van kese tune. Ji ber vê yekê wan tawanbar nake. 108 kes tên darizandin ji vê dozê. 18 ji wan girtîne êdin negirtin. Yani êdin derve bûn neketin destê devletê. û yani dadgehê biryarek mesela da ku te eleqa ku te eleqa van kuştiye bi van însana tune ew teoriya ku ew çîroka ku Tayyip Erdoğan diku vala derket lê dibêje vana dixwazin Selahattin Demirtaş ji ber ku dixwaze devletê perçevke devleta Tirkiye û li nav devleta Tirkiyeyê de welatekî din çêbike ji ber vê yekî cezayê müebbetê yani cezayê hetayê Li gorî qanûnê Tirkiye cezayê du cûreyên hetay hene bi Tirkiye. Yani yek ê giran yek jî ê negiran. Yani yek cezayê hetay yek jî cezayê hetay daimî yani müebbet dibêjin. Ew jî ê giran. Eger yek ê giran bistîne 36 sal zindanê dimîne. Berê îdam hebû darvekirin, îdam rakirin ev yekin şûne. Yani eger li gorî qanûnê berê ev ê do cezayê îdamê bidawin. Înca dîtin ku 36 sal jî dilê wan rehet nake Çin ince mesela dibêj ber filan axaftinê jî salek ji ber filan gotinê jî 2 sal ji ber nizam çi ew kir ê Selahattin Demirtaş derxistin 40 sal ê Figen Yüksek da 2 sal ê Selahattin Demirtaş 42 sal ê Ahmet Türk 10 sal ê nizam ki yani bir giştî 101 sal ceza da 101 sal cezadan hevserokû û rêveberên HDP û divir da ewaman ev e yani dibêjim li vir rêxistinek heye PKK Serokê PKK Abdullah Öcalan e vana ji hemî endamê PKK ne divê binêr işte Abdullah Öcalan wiha talîmat daye wan wan jî wiha kirî divê mesela Abdullah Öcalan İmraliyê name nivîsandî mesaj nivîsandî gotî bivin viya bidin wan divê işte Demirtaş eviya xwandî eviya divê manê ku Serokê wan Abdullah Öcalan ew jî gorî fermana serokê xwe lê nabêje ku mesela ev peyama Abdullah Öcalan wan bi xwe birî daye Selahattin Demirtaş yani rayderê devletê bi xwe birine gotine yani çûnê li wir rîca kirine gotine rewş ew derket em nikare kontrol bikin hûn ancak kontrol bikin Birêz Abdullah Öcalan jî yani derfet nadine ki ku bi xwe derkeve televizyonê ya jî parêzerê xwe rev dîtim ki dibe tamam baş avê peyama me bivin bidin HDP Demirtaş ya jî yekî din bira bixwînin piştî ku xwend êdî gel herkes zane ku ev peyam cî hat. Fahmdikî? Yani mesela dibêje çûne Qandîlê li wê derê bi Cemîl Bayêx re Murat Qarayê lan rehevdîtin çêkirine ew wextê ku ji Anqere çûne Qandîlê ji xwe haya dewletê jê hebe yani ji bo ku bibin naveyînkar çûne Qandîlê yani van tiştê ku berê di çerçoveya pêvajoya çareseriyê de hat kirine ev siyasetvanên sivîl hemû weke endamtiya PKK hatiye binavkirin û ji ber vê sedemê cezar wan hatiye birîn niha ev pêvajo bêguman neqet gehî pêvajo ew ê herê dadgeha bilind îstînaf jê re dibêjin nizam Tirkiye ev erebî vê ji ber kê ew herê îstînaf e
و پشتی کل ورژی انجام بو اوه هر دادگاه بلند یعنی اوه بلکی سالک سال دوام که یعنی انجام میده دوزک سیاسیه tabii çend pey ve kanuni hukuki anine cem hevdu yani على اساس yani sanki tişki hukukiye husa lev anine lel gori pevajoye yani biryarek husa hati dayin ku tarık sebe dikarin van insana berdinci bejin he ceza ne tam kesin ne buye jber vi havcanak zindana biminin dikarin brastici de sala jiwan zindana biminin yani biryarek husa jber ku Hı. bikuştina insana ne hatne tamam barkirin tenejber akaftina u endamti u tiştevi saye ev ceza sıvej dikare betal ve yani ev kek siyasiye peşyavi vekiri işten. Gori Çima pevajoya hava Ahmet. siyasi ev Jibo ev çivulo kirine. bence. Bibore Çima ulo kirine yani gori xwendina çima ulo xetima dinine ha û tedibêje ihtimal wan berdin ihtimal jî 10 sala wan bibirin yani gorî nêrîna te çi dikarî werê kirin ku wan berdin û çi dikarî werê kirin yan jî serê wan dibigere ku wan 10 sala hesê dirazî ne. yani jber ku tiştek siyasiye بحقوق نایشی رو بکرن هر کسی حقوق ناز بچنه دوزک حقوقی نی نجبروی ام نکارم حقوق پیناسا بکن دوزک سیاسیه yani dema az bim sebe ihtimala berden neko bedeme sebe berden yani henki الجوري قناعة من بلكي صالك دي صال وقت بكرة ليه سبيش بردن دادگاه دکاره برده yani الجوري في evet الجوري في برياري دکاره برده الجوري قانوني تركيا هيش اف فرصات هي çima ji ber ku hê di dadgehê bilind henin dadgeh dikarin bêjin yani hetanî van insana belkî sibê dadgeha bilind ev ceza red kir qebûl jî nekir çima van insana vala vala bi sala zindanê de bin ji bo wî birel mala xwe bin hetanî ku mesele zelal bû dikarê wisa jî bêje înja ji ber vê yekê biryarek siyasiye yani eger ku demê pêş de ev hikûmet ev desthilatariya AKP zêdetir qels bibe û Kurd dostên Kurda li Tirkiye tekoşîna demokrasiye tekoşîna azadiye mezintir bibe wekî din tirrêl pêşiya Tirkiye nemîne yani hinekî zaxte civakî were çêkirin dikare nava saetekî de jî berdin yani girêdayî tekoşînê ye ne girêdayî ku ew ê yani ne li girêdayî wîcdana dewletê wîcdana dewletê ev e devlet dibêje ki li ser navê Kurd û Kurdistanê azadiyê demokrasiyê li Tirkiye siyaset bike tekoşîn bike cezaya wan ev e ne Evet. muhabbet muhabbet Hava نها يعني بيشتي هالبجارتنان شو سردانا أردوغان جبو سروكي جهبي تشيبو وهن هاد أخافتن قوي روبالك نهور فكرين ودولة هن قابا بابي جوي الخوفقري يعني أتموسفيرك ديمقراطي بيشي وي هاد أخافتن يعني وي بريارا سياسي ندسي كسكيد بمينه ودستوري جوار جوهرتن هنا قاباور كر قوي فكرينك ديمقراط تشيبه لي بيشتي بريارا دو ولو ديار بوغو او هين سر يعني ديجي كردا وسياستا تشوساندني هين بصرار yani يعني نيرنا تدخوازم يعني انا وي تشبه دي بيش روجي دي يعني تد بيجي احتمال سبي ابزبك وحميا سربست برده واحتمال az ده dabêjim صالح ihtimal az dabêjim ihtimal ez dibêjim ku bu xwazin dikarin yani ew aliyê qanûnî de ew çerçe ew derî vekiriye ez ihtimala ku sibê wan berdin nabînim علي ez tenê behsa tespitek ew dikim yani yani ji ber ku hê ev ceza ew ê aliyê dadgehê din ve jî werê nîqaşkirin yani dewlet dikare bêje vana hetanî ku tam zelal kesin nebibe dikarin li derve bin yani nimûneyê wisa hene ji bo wî ez dibêjim ama li gorî علي ji ber ku dozek siyasî li gorî konjonktûra siyasî ez ihtimal nabînim ku sibê berdin ya jî dispa ya jî mehek din ev ihtimalekî zahmet e yani ji ber ku dewlet niha di qonaxek wiha de ye yek di hilbijartinê sîviyekê aderê de ez bawerim piştî hilbijartinê me carekî nîqaşî kiribû derket holê ku ev siyaseta qirkirinê al dijî Kurdan nameşe. Ne ji derve ve dimeşe, ne ji hundir ve dimeşe, ne ji aliyê leşkerî ve dimeşe, ne ji aliyê ekonomî ve dimeşe, ne ji aliyê siyasî ve dimeşe. Ji bo dewletê xetimandinek mezin heye. Ji ber ku dewlet di şerê li dijî Kurda de xetimiye, mecbûr e rêyekê ji xwe. û yani bi vê rêyê jî
ev rejim nereye lehevkirina bi Kurdaran. Dixwazin li Tirkiye niha ewkek pêvajoyek nû bidin destpêkirin ji bo ku ev kesên li dervayê vê desthilatdariyê ne weke CHP weke êdin jî di şerê li dijî Kurda de li gel wan bin. Yani ji bo wan بله pêvajoyek normal din destpêkirin ji bo ku destê xwe li hemberî Kurda qewet bikin ne ku bi Kurda re jî ew bikin. Ha dikarin sibê bi Kurda re jî bêjin ka werin em tiştekî çê bikin. Ev îhtimal jî heye ji ber ku tu yani weke însanekî ki bikeve rêyeka ku yani cadeyeke kolaneke ku derî jê re tune be. Yani nikar vê pêş te vegere nikar vê pêş te jê here. بله Daliyê navnetewî de tekiliyê wan xerab bûne kes pera nade wan. Ji ber vê sedemê شخو وزير ماليه والله احمد وزير ماليه او محمد شيمشك لاوروبا ابو هذه تم كارساز هاركر يعني بشتي وي اف بريارين جران هاتن داين وشاب منيا اوروبي جي حمل ديجي وسياسه مدارين اوروبي داخلانين دار او كسيج دوسيات تركيا بربرسيار جمعيتي اوروبي او ويجي نرازيبون نيشان دان يعني ديجي سياسة وان هات يعني سياسة جو فكرني Ere ودخوازن yani خرابين الدولة ايكونوميا ere كتير دي سراك سربيا يعني افجيك او هولدانين واجد تكبر ببرياري yani ji ber ku şer didin meşan siyaseta şer di meriyetê de kes pera nade wan welatekî ku di şer davê di nava şer davê demokrasî lê tune be qanûn lê tune be kî perê xwe bidike yani kî pera bişîne vê kes naşîne ji ber vê yekê devlet di nava ewkek hetimandinek mezin da yênca bi vê cezayê yani bi cezayê do peyemek didin Kurda yani peyema dibêjin yek em ewin em dijî we şidan dîne yani destê me de ev ma dadgeha qanûn destê me de em dikarin cezayê 10 sala jî 40 sala jî bidin we û aliyê din de jî yani ji ber ku ti rêyek pêşê wan nemayî ti rêyek pêşê wan nemayî yani sibê disba dikarin herin bi Kurda re bêjin ka em vê meselê biaxivin ev ne mane ku bi rastî jî dixwazin çareser bikin dixwazin deş vê siyaseta xwe berdin ev tê mane ku dewlet di nav xetimandinekê de ye û ji bo ku vê xetimandina xwe ew bike çareser bike yani pêşiya xwe bivîne ji xwe re rêyek nû bivîne heta ku ji destê wan tê dikarin serî li her tiştî bitin lê ji îro pê ve pir zehmet e yani her kesên ku li Tirkiye îro çi Kurd dibin çi Türk dibin yani hinek ji alîgirên AKP jî dibêjin yani eger li vir însanek ku tenê siyaset kirine علاقه به چکاتنه یا به شرطنه تنه سیاست کرنه هون رابن 40 سالا 30 سالا 50 سالا جزا بدوان و دمه انسان دنجی اوی رابن بیشن که madem memni karan platform siyasi de izah bikin derdi bejin mafi bigaran ve deme evi derkevin çi evet işte dim bikin de ve deme evet işte var şey berve ke ev bir yara do net nava kurdada de nava Türkiye'de jî dengvedanek mezin pekani o jbiliya بوهرتن تشيبو والله احمد يعني انت çava بوهرتنا جديد اخاف نيوان هلوستي وان اي yani جهبي بارتيين سياسي واي evet, روجان yani mesela CHP şu heyetek jişandı bu dadgahı heft parlamenteri wan dol wedere bun wedere daxuyeni dan yek de dowan Kurd bun jî li serokê CHP jî got eşkere got ev biryarek siyasiye neqanûniye û Ekrem İmamoğlu şaredara İstanbulê ew jî li Ewropayê bû wî jî got yani dema ku hûn ceza bidin Selahattin Demirtaş û Ahmet Türk û kesên wisa ev ji bo Tirkiye nabe destkeftine yani viya feyda xwe ji Tirkiye re nîne li dij derketin çapemeniya wan jî li dij derket alîgirê wan piranî li dij derketin hin alîgirên AKP jî dibin yani ev çi ye yani erê newerin zêde dengê bike yani dibêjin yani tiştê wa çi ne ev feyda xwe ji me re tune lê قاطع جور يعني قاطع جور دولت بريفت في اردوغان وقصراوي بريال ويدر داين هر كس زانك بريال كتينا داين جبر فيها كي يعني تاني قاشكرن لا تشتك وهاي يعني اف توريا حتى انا هذا دولت ترك دقود لتركيا كرد كارن سياسات بكن ل چون السلاح هرات كن شكارات كن دات كفين شي جبر فيها كي نظام شي فلان يعني اف بوچ برك انا yani
یکی اندام پکک یعنی گریلا یکی دما گریلا یکی پکک جکوته گرتن ج اندامتی رخصتنه 10 سال. مثلا سبعات ونجال بلتان قشنق 10 سال 12 سال ببره 12 سال جزا داروان اجبر که 8 سال زندان دانه گو بس يعني اوي وان هي يعني دما يك 12 سال قرد حفت 8 سال زندان ده من يتكارون برضه اري يكي يعني جريلا يكي كل الشهر ده ولا قرتن شيء 36 سال جزا انا بر جريلا يك سال نوت دو ديا نوت سياده عدنا قرتن 6 سال وان قضيه بان در كتنه ترادوي سرو के पार्टी का siyasi 42 سال her yani insan da böyle ki yani da böyle ve de mi انتقام. ki siyaset ne. بله بله وك انتقامي يا اخويا كرن نهبل امد انها جارك برنامج ما تشيكر تقول وي هفكاريا اكابي وما هبي خرابه بشتيه البجارتني يعني انجام تشد برابه اللي ولو خيادك قوي هفكاريا وان بهجه يعني بالدرزه نهاب في بريارات دو خياي الجوري كيفا مهبيبو هند Yani بيجن او هفكاريو بمينه وديس مهبي اخو بيكاني بروسس ختميه ودجواريا دجي كردا وسياستا يا كرد الجوري كيفا بخشا قيد ماشي تشال بينه بله نه ev hevkari dilleri zed hara yani yani tamam dem yani hilbijartin bu konak hek demek ki pişti megut encam pişti hilbijartin çiz ve bulav ve ev ve ev hevkariye bana xarabı ve ev ne yani ne mane ku mehek dimek yani belki sebeci belki sağlık dinci le nahat ev de yani وسا دهجه يعني ونتنه دوی مسئله دل گلک جیب هف کتنه جیب yani Ankara ev Ali Greyvan te girtin edin nizam çed girin poliz için ser mafyaya van MHP ve mafya mahati girtin nizam edin çaval çed bil dici hem dosya yani had bini de ev ke gwan heye bini de şerreki wan hey le Erdoğan çed ki Erdoğan hatta ni ku şurat ki sağlan ne bini ne fazla piştak bu deme yani mesela Kurdada da evet çabuk ki her reyek nu şura ne dedi جبر كوريا نوش خورا نديت يعني كاره تقل بيجم تقل ياخذ معها بيقود يا بجاه بره هي ندي راه بيتشوف يعني ابرم شاب وري بيتشوف هي بيشيا خو نديت تجمع ببرسيد مثلا كردان دا شي هي بيشيا خو نديت اري جزاكي وهادان ليه اوجي دزانن که سلاطین دمیرتاش و HDP'yi yani salak her yerde de saladın sizden edemiyor. Mecburen var. Mecburen berdaj. Belki Türkiye ne kadar vidişti Irak'ı. Yani tele neler çılıdı saldan ama. Dema çılıdı saldan ama kes bavar ne ki Selahattin Demirtaş evet çılıdı salana 4 sala zindan edemiyor. Yani eğer ku jdese var idi karın hemi Kurda jî bixne ki ew bikin ew mesele ketin lê ew hêza wan nemay. Dixwazim wî bêjim ji ber vê yekê yani rojên pêşiya mehên pêşiya me pir giring in. Dewlet niha di nava xwe de di nîqaşekê de ye. Yani ew çawa destpêkê min got yani xetimandineke ye gelek kes dibêjin yani em ê vê xetimandinê ancak bi çareserkirina pirsgirêka Kurd derbas bikin. هناك دبجن نا امانجا هناك ده هذا تبصر كردان هناك دبن اف جهه امان پرت بكن دبشا هناك دبن ناف جهه دهن كسين ده هذا تب دولت پاکستان امانه او بكن مثلا MHP yani نها چقاس بيوستيام هفدو هبه او قاسچي دجبريوان الهمبري هفدو هي جبر ve ki yani Tayyip Erdoğan öyle bir roje got kesni galet tekliye xarab ki falan bir var levana hemi propagandanın deme peşte jiber ku deyik çuynek teke de siyaset eda tekas nağaze bir şerik aji Ali eki tek çuyne jiber ve ki dema peş bu hazın nağazın şey ev hevkariya van evet tek biçelde mesela Kurdistan da mejiyon yeke مجی وام یکه و نها اف مجی یعنی مجی که طایب اردوغان و دولت باقچلی و اکیبا وان تک چوی یعنی تشتکی نو دریه کی نوش ترکیه را ناینه جبر که جبو ترکیه ایدی بونه بار دولت Türkiye ne çare ki dema peş tavanaj devre derxe yani ne ki ne hevkariya me xarabuna hevkariya
AKP و MHP yani Erdoğan و Bahçeli AKP و MHP her du xu nab ji devleta Türk re bune bar ji ber vê yekê di rojê pêşta di mehê pêşta ya jî salek di salê din vana neçar ji meriyetê derket vana niha çi dikin ber xwe didin yani weke dikandarekî ku zirar bike yani îflas bike tiştek nemavê bêje kazê mehek din bidime ez ê filan derê deyň bikim ji te deyň bike bide wî ya nizam çi bike falan lê ev ya mehek dime sê mehe salek piştira mecbur e derê dikane bigire نها روشك ده سلطانية كيف ما بدنا نبدأ شو بس بله ده هل وسط أوروبا تشاوخان. والله من تاه هلوسك لأوروبا نديد يعني أجر هيرو Türkiye jaliye ve rejima AKP MHP ve TR ve Brın berpirsiyeri serekayı vitişti Avrupa, yekti Avrupa. Yani az basa yeko siyaset medaran, partiyan, insanın demokrat, insanın saziyen sivil basa onak az basa yekti Avrupa. Yani yek ve yekti Avrupa'ya breve dibin. Dahu yani dedin evdikin le biryar adın pey biryar akın. Yani mesela Konsey Avrupa hatta nah seçer jara biryar da sandi ki Selahattin Demirtaş, Osman Kavala verin berdan. Türkiye'de ve ezbernadı. ده هل وسط نشان دانه. بله هیچ آره بله تنه داخویان یک دبن ام خم گیرن ام نظام چنوش بر وی که ولعلیه دنشی اوا خود هفکاری خود بازرگانی خود گر تایپ اردوغان بره بدبن مجبور که چند پنابره دنشی نیم میلیارد پرد بله مثلا اروپا واه وقهرتن ثنائي باش durur وين durur دم ya بارتي Avrupa. شبكه وين دم Tamam. بارتي شبكه هو دم بارتي وين شبكه نها وتشي تخصه Dem Parti yani şu daxuyanı eşkere kir go em ve bir yeri nas nakin. Em vê biryarê ret dikin û berek biryar were eşkere kirin dewletê li çar bajarên Serekeyê Kurdistanê ji bo heftekî de roja çûyîn hatin civîn mîtîng qedexe kirin yani li Wanê li Amedê li Mêrdînê li deverê wisa û Dem Partî sibê li Adanê bajarê Tirkiye Kurd lê zêden li Stenbolê û li Amedê ew ê sê çalakiyên girseyî pêk bîne دو ایوار جویناوان هبو ایرو اف بریار هات اشکره کرن اول مجلس جی بگمان اف تشتن تن آخافتن و دیسا سری دادگاه نام نتوی یعنی سازی نام نتوی دادن yani Dem Parti şu vak partiye gidina vak gelda tiştak peviste çibevi bike بله dıfır da ya her giring ev rehastin buyine yani Dem Parti deme davib taybet pişti hilbejartına heneki daha zıdıtır giringiye xuddi servan tişta şaredarî jî idî dibin desthilatariya Dem Partiye dane na pirsgirêkên mezin henin yani deyên kirine û tiş kirine û gelek problemên ew henin aborî henin ji aliyê şaredariya ve Dem بله Parti zêdetir xebatên xwe yê rêxistinkirina civakê û ev saziyên ku berê ji aliyê qeyûma ve hatine bertevkirin jinû ve avakirina wan van xebata ew ê daha zêdetir bide meşand. بله هوار عمد برساد داوي اوي برفي برياري درابن نه وي استئناف بكن وجودي Bibore وي برفي برياري رابن يعني دم بارتي وي استئناف بكن جم محكمة ديمين ere bêguman ew xwe parêzer yani parêzer û kare parêzer henin yani bi sedan parêzerê Kurd û Türk êk vê dozê diparêzin henin evana ji xwe do demal dadgeh biryar eşkere kir evana protesto kirin û gotin bijî berxwedana Kobanê û dadgeh terîk andin yani hiç li wan gudarî jî nekirin gotin ew nakin yani em gudarî nakin em cidî nakirin yani gotinê we ji bo me pere nakin yani helbeste gusa nîşandan aliyê qanûnî da tiştê wisa de pirsgirêkek tune lê parêzer jî hukuknas jî herkes ber ku dizanin siyasiye tiştê pêwîst e dikin lê esas divir de tişta werê kirin qada siyasetê de yani هل قال لي كرتشا وخان الباكور جدر باكور yani Kürt Tarık Ferit tiştê wa bûnin yani berê jî tiştê wa hatine serê Kurda lê dîsa jî însan xemgîn bûn lê qasek xemgîn bûn ew xwe jî hêrs yani hêrsa Kurda ji xemgîntiya wan niha zêdetir e و yani herkes bir şekilde nerazîbûna xwe tîne ziman lê eviyet hene yani miriv xemgîn bibe merê hêrs bibe wisa têr nake yani ya mühim ev e ku yani çiş destê însanatê çiş destê min te wek Kurdekî êdin te viya bikin ev jî çi ye
yani her saziye kol bu bir endam bu bir nava komite bu bir nava saziye yani bu sam mazım kan eğer inisiyatif devlet era ama devlet era biniş bu tiştek nabe Kürt hini vi tişti bunun yani Kürt ne cara avla rası cezayı o hatin le Kürt yani dizanin ki mesela tecrid al İmraliye brez hem beri brez Abdullah Öcalan şey ev doz cezayı kudana brez Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ Gültan Kışanakçı yani dizanin ki o namaşı o her kudiçi ev konsept ev siyasete devlet Türk zayıf tabi kals tabi tekuşina kurda her şey mezuntur tabi ne tane bak kuri Kürdistan'ı saransarı rojilatına fil. Uvana hami greda hevdun yani بله mesela yani herkes de bilecek ki جبر که داعش کوبانی بسر نکد ترکیه رو تولد داعش هستی yani بله جاره کدن به مناسبت او بریار دو درکت ولی که اساس ای که برای داعش دان کوبانی ترکیه بخوبو yani Kürt wisa ledinerin û dizanin li hemberî dewletek çawa mejiyek zihniyetek çawa tekoşîn dikin ji ber vê yekê hêrsa Kurda bêguman ji her demê zêdetir e lê aliyê însanî de jî dîsa jî însan xemgîn dibin yani hinek kes henin detaya nizanin mesela ciwan tirekê Birasî Cewêt Demirtaş çil sala zindanê dimîne ji ber vî tiştî xemgîn dibin lê piştî ku teyî tên îzahkirin û însan diaxivin û ji hev re ew dikin mesela تفهم کردن او اساس تشتغل کردن تک باشینه یعنی هر کسی دید زنه که چه قصد تک باشین وره مزن کردن خورد کردن او قصدی او آزادی و همو گرتین می سیاسی زودتر بید بله حوالی من روزنامه‌بان احمد دجله قال لك سباس بۆ شیرۆڤەیەنتە اسپاس کم قوت مکسپاس بله تماشاوان هجا ام ویشوی گیشن داویا برنامه و راپور کردی و عربی مالپرا نودا کردی الکترونیا نور وشاندن خوازم بیجم حوالی ما احمد دجله قناه کی زمانه کردی جی هي شیرۆڤەین gelekî girîng derbarê Bakurê Kurdistanê Tirkiyê bi zimanê Kurdî de از این ویدیوی بابا جمهوری درجه نه خرق gelekî başî gelek spas ji xwe hejmara mezin cem te yê got ya me jî dişopînî gelek spas Ahmed سر demê راه pêş carek demê pevra گرک سپاسی ور باش Perçema.